Wah, mancing ayo. Pancing kemana sih Dom? Yang ke sore. Untuk kecai larihan. Kira-kira nak ke pasar. Ih Dom, ke sore jing. Ngesai be. Wah, dicem lebarang dak lagi. Lu bener sih Dom? Atuh bener lah, kok enggak bohong kasih ya. Ih, ayo ke gas. ATW. Ih, Dom, ngono jing. Ih, nanti sih Ren. Loba acara amat. Oi Dom, ada aing pancingan mana? Kira gua aing mancing gua pancingan. Geus, saya mengapaturan aing be di ditu. Embung aing mah Dom. Terus aing newak tokna kumaha? Geus masalah lo mah bagi dua orang. Ih, lu bener ya Dom? Bener aing mah. Saya ke. Woi, Han, saya mantep tuh Han tuh. Ayo gas kan, kedi-kedi. Ayo. Ih Dom, gimana jing? Nanti sih Ren, ku cerewet sih ya. Ih Dom, cina erang dah dicai. Sa ku cerewet, randa tuh, randa bayang tuh. Ih Dom, siapa bolon nih puaing. Lah sekarang randa sedeukeun aing mancing be di dieu ya. Pak. Ya, nih mana sih Dom? Pulau Kokbang. Ih Dom, mana jing laukna? Kebal orang di dia ya. Deukeun be, cerewet aat sia. Karasel lain balik lah. Naon balik cing? Karasel Dom. Ditu balik sia. Bisa Dom balik na. Balik lah. Situ balik sia. Garing mancing sia mah. Mal menang meureun ih. Ah. Tarik ses. Ih. Mal menang meureun lah. Pakai acar ngising deh. Aduh. Mana pancingan aing? Jika ini mah ditinggalkeun. Laju leungit bae. Yang tendang lauk di. Sial-sial teuing hirup.